non malom online mate social media platform along manipur along soluk sora atomon ke japon ma porahut ningduk meme lapen chijin sumimi meglang no bang phatum soarlo tuma phan apiari plo adben to waralong arengang se ke padam arjan nangklang ponlo labang so phut hak jakhong ni phai inquiry chief justice of india mate CJI DY Chandrachud pen jalin ponsi supreme court hin pen central government pen state government atuma phan prab jin pen labang so asailang no long kachirab dun ke do ana tuma phan an kinep kangnang ponet pen soda ka kangsai ke pajir ponja phan lamthei pachini ponlo Supreme Court of India Chief Justice of India DY Chandrachud Justice PS Narasimha lapen Justice Manoj Misra atum kangni pora mayalong labang so phuthak pin rempon lo lapen manipura long lapuson meklang no sai kedeng pon lake human rights aron karkan pon pamiluputa ningje ponthu labang so mai pen ong dung alam thi chepaklang pon padolo kecheng si lake manipura long lapuson so alo to phan reng angjang pen ke pajui ponarjan ke thek long ke ningduk pikhang jang lo nasi prabjin pen state government atum RDP pon pen kelang charing dun akenang sotlo adun thulake so alo to phan khayang bong ron ki thu ponalong risim kapin chong pon pen ron ami ke pakar ji phan kabor i pon ke ningduk memelo laki human rights aronatang kelang ropen karkan pon chenam lo ke thom lake labang suning duk meme arjan ke klang pon rokalong jongsi government a hin pen thang asaita dengpon pe pulo tangte supreme court a hin pen si dengpon po laben pli lake labang so sailang no ke claim pon along ka cherabdun ke do anatuma phan government a hin pen kangnang pon ja phan kopi ko son pen ko anang dengsi ka chi sikpon ke do mapu supreme court phan kapachini padunangji halapu police asai ka mehin pan setami labang so asai lang no long kachirabdun lapen arjana long keklang dora bang pha tuma phan an kenep kangnang ja phan pura kiri asai ke claim pon do de sang se pinason se thek pon long lo labang so ki sum ke phove garni lake kedam tang aru achikru ni phai ke thom arni tang popia habar phai nom arong alo henlo Manipur Chief Minister N Biren Singh ahin pen setami labang so puthak ningduk chepaklang ponsi ke chok chia bang phatwa phan nep ingnang pen death penalty akang sai ke pajir ponja phan lamchap chepaklang ponlo FI report along ke jongpona tengke kangpokpi phainom arong along soarlo bangke thoma to phan adu ing hoilo lapen isivera hemton along pensi banghini sopin swatwa phan bang pharoner kep suri amuluk arleng chingrum si apran armut pondetlo Aruni phai player ni bang pharoner kep mate suri sosa rara tum thur paksi phainom arong along hormu hortar hem biri bithung phalang nolo labang so pora hor hem isi pen kachepa jok ja phan pora hem pen kat juilo kabbo ma pora hor police atum thek dun long si rap dun lo police atum rap dun that pen nongpok sekmai police station along kepang no pon boma hor rara tum chetu dun paksi tengkheng dun dut lo labang so hut si arta phokebra tro arlenga bang adi malong amat si apran dam juilo la det pen bang ke thom so alo tuma phana bang ke town an funded si apiari hek pon edlo arta inquiry si so alo phana bang ke kachulang rem setami dolo achekle arta ningkan kresir kebabang ke pajok dunja phan bor ilo bon setami la phana mata adi malong amat apran armut pon delo busi ke jongpon padolo Birta kiri ponlong atengke labang so FIR kisung phodet pen palidam phirun ederlo atheke manipura longria long soluk sura atomon kang samserega jo la so jo ronga sar pen kedam tanga cheklo bosik ni phain kore CR ni an police atumalong FIR pali bonlo National Desk report Carbon Long Live